Idrama Engaka. MaMkhize hits 3 million. Sanibonani ninjani? Welcome to Spice Into channel. Ya ne kube kuhle kwabanjeyana zaphihlika zaphohloka kwadlala imidlalo engemidlalo. Lapho ke khona ke injinga yakwelika banana ke uSean MaMkhize so lapho ke khona ke kade celebrate khona ke ukuthi ke kwenye ke izinkundla ke zokuxhumana ke noma ama platforms uInsta abanye ke bayibiza kanjalo ke uInstagram uthola ke noma kwazi le utharisha u3 million following base ke so ke abantu abaningi bathi hawu siyakubongela kodwa kusokuthiwa hawu kodwa usokazi uzowenza idrama engaka pho uyabonakala ke lapha hujwa ke paparazzi so ke so kumnandi kakhulu lapha na ke library so kwamnandi kakhulu yeah idrama engaka MaMkhize hitted 3 million followers kuyona ke Instagram thank you siyabonga kuningi kakhulu okwenzakalayo kuMaMkhize nesifires nendaba yoSean yo sithelo shows kanjalo noAndile Mpisana will keep them coming just nje keep subscribing and share with your friends and like and comment. Danke ngiyabonga. I am Ayanda Spice Into.